Shubor nakashlem jong unongsan Hima. MLA Barim Kamalim constituency uba Hamlet Doling ubadai working president ke NPP Meghalaya State Unit ulaong banyak Klet no hakapor election Henry de ban Sdang Thymmai nang ni Shakmat ban penklanya geseng NPP batwan ra iki kampen roy hapo kecela yakin ki kentian uba Hamlet Doling ula penpau habo ajingkran habo diang buram yu MLA bamenta Kamalim constituency uba Ronnie Velingdo hapelau ke Jakarta menteri rang ba kecela ukonrat ki sangma kebelalong mentak sengi ke santarik nailar arhajar arpusan. Uba Hamlet ulong shwa ban pediang yu uba Ronnie syakaseng NPP, keladan kecinya penbet mau uba Presiden Tensong baru konrat sangma, ula ai kublei yakinong kitkam ke NPP meliam blok. Kebalap tiang keluat mensiam, ya kejingrung uba Ronnie syaka NPP, bat kitkot jong keseng Kongres. I request our kung gibreu syariat hangi kinong Ïalap. Gidei gibreu kibagin hagbay. Karbo blay punya ada kesinjungi. Jakarta kebagi sohule agak sendiri bagule kung kinong Ïalap. Hoy hak election keluaran kerja keren kadang kerja hana kata ulu apa lan kadang bay po election. Dengan tak pada bilawan pentulis soal mengi parti NPP Klet lock in berimbat. My financial nama lari finance bagian minum poin sudah faham. Di tangkau beliau bopek syahmat bagila berjok sudah faham. Tidak kerpat begitu dari yang kejungai dan barokah di perbab ia jong kembali konstitusi. Tuh yang long diberi di barang bah jadi bekat. Tuh yang long diberi di berjiti keliat. Tubilong kibri ke bas ngomo nampak kes ni ki por mata ke sian ju songo ka yamo dia balong kita jalan ki bah bangis kan balong kumta nila bantai hot ni nasam ya kashnga kau ya konsensi bagai jai di boro kobe kata kali ke bagi sot na tam ba kum lo por ba ban share ba kum lo ke kam kaja kum ni buon pi peaceful ni ye terbaik kemudian kerana kalian juga masuk benar ke berkepang ya baru pinang Ïalap jog NPP belum blok abangan ya tu eki hak klimat ke bakadu ngai tu eki beja ke belum membagian dia kam nilai kerana periksa kamera bak person menangaikan jai bhai mereka bin lai mereka barang lain bak pensai pinang Ïalap dunia apa belian juga NPP bas soda belum baru aktif pergian subhai ini kata sesuai aku beri ya kadok nuat kabahe kabayar dalam sini pemilihan bagi korban pergian leno nyelempet ya babak bebas ni nyelempet cermat ya babak kata kali NPP ya pemilihan yang subhai ini baru bagai sekarang tuan kami yang resmi ai bakal jemput kan ne bak NPP wan cermat ini dalam militeran dan yang jom ke setiap Broadway karena yang jumpa biru ini terlanggi nama kedon kejo kejumur terlalu military untuk backup yang keroy kapar kau juga posisi betul backup yang nampak memang selagi Broadway jadi nak yang juga parti di press supaya di bar of Saturday kejilang kekonsen kejilang to this program and especially to be a members of the national people parties. I welcome all the leaders, supporters of Ronnie, who along with Ronnie, especially our own relative of Ronnie, have come together to join him with the National People's Party. Well, first of all, people NPP, the recent development in the state of Meghalaya
especially in the political arena, you have seen major changes in the state of Meghalaya. You must be aware and you should know the ground reality. Why this is happening, up till now this is happening. Because NPP is a party that you have the quality and the good leadership, the party of ideology, and the party that have the discipline. It is with this quality that the party is having that makes all our friends from different political parties to come and join hands with the National People Party, because it is the party whose purpose is to serve the interests of the people of the state of Meghalaya. With this driven mind, I believe that the people of the state should realize to be the head of the state, the most important thing is that we should have the good leadership. If we don't have the good leadership, it will be a big problem for the state. To run the state of Meghalaya is not an easy job. We need to have different qualities to run the state of Meghalaya. But we are happy to inform you that under the leadership of our national president, Sir Konrad Sama, President Tilsong, Masna Badhar, Dr. Khamki, and different leaders we have the state. It is because